Pena bigiri, mngai mama komba bigiri. Kuna bikira. Marwana bikira raku phakela sopo. Na tigubuga. Na squash. Squash. Hembe na bro kuna ficha mara va start. And then thai ngwana wa mina. Then masokisi mangwana. Mana kona chachi ngopfu loko nteka masokisi. Ako masokisi mata reka. Senu kushava man. Nde imana ashawako. Ene milo yo mama ko imana ashawako. Ya koma naman. Yes, ngoda. Yes, ngoda magari. Bara kur mamen velera stage mara. Choko. Swisamenda swisuma stage. Wewe kwenda kai. Mwenga hlamsela magari itsamsuku. Ayi swi tina ku stage lexi xi thumbiwe kwini. Swi endlisi ku yini? Hina hi wona munhu a ri busy. Yeah. Kuri ku oma hayi leriya ku ri wa ri vona ku ri na experience na mamelo leriya a vo swi sukela leswi vele ra stage mata hi pfuka va nga xi khoma leswiwa swa ku va xi khoma va xi vuyisa kusuhi sondera ngeno swisemendani ke ku phela loko va ta va va tshiki swisemendani. Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Hiso. Kashangani gembe. Matikhomele mele ka low grade. Mona fika bangena mandla ti sound. Wa ti sound to one to banga stresses Kwendle ka yini? Mara aku vavila loko mi ndla dayidenge. Itelo. Cause mina la ka vava la. Loko mo ka karole. Asina mina ne. Ni tshika. Ni nga swi landzeleli. Swinavinyi va so. Mpfukini. Right. Namtlongopa. Ngo buy uniform ya ka xilungu primary school ku humelela yini. Pena bigiri, mngai mama komba bigiri. Kuna bikira ni. Marwana bikira raku phakela sopo na tigubuga. Na squash. Cha orange. Kaisale na swin'wa swo endla nga u chukelele hansi. A nga chukele sweswi. A ku ri chukele wa ku ri yini sweswi? A ku ri chukele na? Se swi rariwa dayiwa chukele ri ya ku. a ngo dayiwa i chukela Namtlha broadcast ayikona. Iye kulungisweni. say buy it wireless wire Swa ti wire ha na mhaka na swona. Improve. Mpfukini na. Mpfukini njhani? Previous episode da hi ri ka xiyindlwana xin'wanyana so. Hi ngeza hi va na studio xa Ngise va maphela. kahle. A na swi tiva ku episode mani. A ku episode mani maxa. khale ngopfu A ku nga ri ndumbeni kwala minisi kwa. A ku nga ri ndumbeni kwala minisi. ayisepaliwe Ya ri ko. Ya ri kona. Hi ta poxa. Ya ri kona. fama xidomina studio lexi xiduma studio lexi Studio lexi ya tiveka. Xa tiveka. Xa tiveka. Yo tirha ku a Shangani Gang. Hi laha nga ta kumeka hi ri kona. Va swi tiva Va ku swi na tiva ku le loko ni ze ni ku Shangani Gang. Shangani Gang. Timhaka ta kona. Se namuntlha ni te mi ta ku buhi ya youth day kahle. Loko ni vone laha hi ti 16 I'm beso. Anbeleso. Mbakomba ku. Mara mi xavi ku sweswi. Ni xavi mara Xa va ku stars. xaviwa. Xo landiwa bet. Hayi na ku va komba ti 16. Loko va nghena. Ne? Mara va nga mi buka mi dlokisa. Va nga ni book.
Ne? Why not namhla niya 17 ngimbalisi sweswi. Niya 17 blokisa. Ni dokisi sweswi. Sebhekile wona angena yena ndini. Niyangena la bigiri kumbe kungena wayeni ani ne bafundisi. Bafundisi ayini amajwa. Ayini samajira. Pastor mani. Leer bare Pastor shi. kama yerman masofa mai maguli. Yeah, it's more me. The question don't pose. Mara isha blind. Mara I pastor. Ana Steve, stira na I pastor misolo. Hishi Pastor, we pastor man na. Shabo. Shavo. Pastor Shavo. La inga kuna ngondo ya xikakudani xingakona la. Ya ngondo leyi ngondo ya hlangile. Ne? La kuna ngondo ya xikakudani la. La ndeka n'wana loya. Ni kombe ku Beto shama ravasta. Maravasta. You take it. Okay, embe na broku ne fixava maravasta. And then thai ya n'wana wa mina. Then masokisi man'wana. Sorry. Mana kona ucaci ngopfu loko nteka Ene se masokisi. marekile. Ako masokisi mata reka. Se ni ku xava mani. Nde I mani a xavaka. And I'm really mama iman ashavako. Swilo swi miyeta u madzolonga. Madzolonga ma veta mahela. Ku ve ku ku we. Al imanwana. Mara iman ashavako. Ene marekile. Mareki masokisi man'wana. Mareki masokisi man'wana loko mo mana ngitisa mareki. Titangu ke. Xitsopola lexi xitsopola xa khale na ya ka ti-interview khale. So hayi. Maxo xikarhele na xo xitsopola xa kona. Imani. Titangu leti iman angashava titangu leti. Atiya kweti titangu leti. Ya mtsopola lowu wini ti-interview to hlaya. Ne? Mtsopola lowu wini ti-interview to tala ngopfu. Makes sense. Wumtsundisa swo hlaya. Untsundisa swo hlaya. Untsundisa swo hlaya. Hayi wini Mara ti-interview. berini loko mi blogini formula 1. I byela ku yini ntsundisa ku yini. Uniform leyiwani yi ntsundzuxa vantshwa lava va nga lwela ntshunxeko la South Africa. So hi ku ya mina ni vona ingaku vanhu ingaku a va ha swi tekeli ngopfu nhlokweni. So ni ti byela ku at least muna minavo as influencer ani vanhu va ni vitana influencer ka Gaza. Loko as influencer ya ka Gaza muni swi revive nyana. So va na revival. Vakereki va swi tiva swilo leswi ni vulavulaka hi swona. I revival. I revival. So a ni ku no ringesa ku revival ni vone na picture yi trend nyana ka Facebook, yi trend nyana ne le ka TikTok. So yes. Mara amdloka ya sona n'wina primary. A primary andloka ya so mara not tie na masokisi. Mina an buy khaki ya kona. Le mzete. Brown Ya brown. So man vale ya gray. Ya gray. Ya gray. Green, blue and white. Yes, le mina ni nghena kona ya. Wambala And why? Wambala ke Wafamba hi. Fish. Yeah. Aba phaka fish before ubugani. Yin'wanyana so yinga ko va white nyana fish yako. And I boy maboko. White. Get. If I Wa dyondza xikolo xa kahle wena. and boy fish. A ku dyiwa ti-seafood. Se n'wina mi ba ti-seafood. Yeah. That's all so. Na board lofa da brown Di totally peanut butter na jam. Yeah. Evi kwa na xikwashu lexiya xa orange. Xivana xikwashu lexiya xa Xo orange. sale chukela la. Mi na problem ya ku mi ri xikwashu lexiya xa orange mara ku salela A ku chukela la. A ku ri chukela a ri yo dayiwa. A ni swi tivi. Orange leyi a yi ta hi ku hi liya. A ni swi tivi. Mara chukela. Chukela. Maxava ku va vulavula hi English ku in a form of sugar. Swi tivi ku chukela. Yi vhe va yi ri juice. I
chukele chukele exactly my point Loko exactly. kusale chukele le hansi. Kuma kusele chukele le hayi. Ranjani Ku nandziha A chukele ku ri kona. chukela brown. Ari nandziha chukele ra rosalele le hansi le. Ivi va cincanyana va susa xikwashu lexiya xa chukela va tisa supu yin'wana a va ku supu ya ka mana ni rivele ya swinyamanyamana Ya xinyamanyamani. Ya yo. ya tiva yi tiva ya swinyamanyamana a yi na swinyamanyamana na makaroni Na makaroni. mara loko hi holini a nga ha nandzihi a yi nandziha ya hisa Yi fana na ya ka KFC. Nga ta tenga. a yi faka na acha Yeah. na tichikwa letiya ta brown Oh, mina a ku na makhelona meya va tirhaka leswo phakisa a ku na benefit laha mugangeni khale kha hi benefit ya government ma twisisa nyana I khale mi ri corrupt. i khale hi ri na corruption se hi ti-weekenda hi tlanga bolo laya u kuma hi bela hi juice ya bakiti mara xirhamu lexi ma xi tsundzuka a hi nga xi twi A hi nga xiti. a xi nga twali mara xa ba xirhamu ka hikuwa xirhamu kaya xi soho the way ngi mara hi condition liya ne eh na vanhu va le ka sweswi va tlangaka titimela loko ho suka laha u ya liyo ra ku titimela mara loko Miri wu adapt condition ya. se na adapt condition ya na leyi hi June a ku titimela mara yena a ku boha sokisi na xibemudana Mara a hi survive. mara mirini n'hweti leyiwani yi hlanganaka na swa tipolotiki futhi xikarhi swi fa swi endla njhani Swi fa swi le n'hweti na mikitsikitsi. N'hweti ya mikitsikitsi. I n'hweti ya mikitsikitsi ngezi ya hoyihoyi n'hweti ya hala ka pulani- gaza ku pulani- humelela pulani- yini i n'wi mi tiva ta ka gaza ku hala ka gaza ku nga n'hweti ya mikitsikitsi ku welawela yini hala lava mbabvambabvanaku ku na lava ruketelelanaku se ku mbabvu wa mani manje mama nga yi hlevela loko hi titwa ku na mbakuma veri va mbabviwa hi simsim loko ni ya ka yena i va hakerile so I mean between now a mi swi tivi mi fanele mi ya kwihi a ni swi ku ni fane ni teka wihi Yeah. mara I mean loko se hi swi langutisini ni nge ti ka Shangani gang ivi ni expecta ku ni ta famba na 10,000 oh mula lava vambirhi okay yi le ku rhuketeleni bakuma yi busy yi le ku rhuketeleni yi le ku rhuketele ka chomi ya hina simsim yi ri rambwini loko hi rambiwa ivi va nga yi nyiketi mali I mean ya twa nga ku i event ku ta ka show ya munhu i event hambi yi ri yo event u nga ramba yona u yi nyiketa 10,000 mara i ta hi rhukete mina ni chava swa fana mina ni ta yi wisasa yi ta mi landze tihamula na spaghetti se endla katsongo yi ra ehlekete ku inaniwa hi maxava ho xipuku hi ve nge ku voni ka yona wo sungula okay ngeza ya kule episode leyi tisaka n'wina hi IssyBee i vanhu va ku printa timhaka ta corporate material va hi printele timhaka ko va ku namuntlha ti ha tiya wa nga ri na tiya namuntlha namuntlha hi lavi tiya hi timhaka leti ti ente ngopfu so hi fane hi endla tiya u nga ri khale so loko mi la timhaka loko MGoBoZi yi khome mitwa a hi plastic leyi i mhaka yale i mhaka mhaka leyi le a xi suki A xi suki a yi lexi duma mhaka leyi i IssyBee IssyBee Enterprise loko mi lava ka Instagram ta va la IssyBee endle ya vo Enterprise. IssyBee Enterprise Ah, printa swilo swa le a yi henhla yi suki hayi nge Ku na ku yi suki twala hambi wo nsati wa wena wa huta xikiripota kumbe xitiliwini a yi suki a ni ku na swihuti swi kona swihuti xi nga ta huta xikiripota se a va tihlanganisi na mani na IssyBee
IssyBee. Oh, no, xingelungi la. Ya IssyBee xingelungi xi so kona. van printele na xidoko nkarhi lowu siku lera loko ni ku na xidoko a va ni printele xidoko na leswi exikona nge xihluvule va byeleni a swi suki A swi suki. IssyBee lawani a swi suki. hambi wo va na vas plan va yi tsundzuka vas plan Maita vas plan. Ah, Plan ka rin'wana ro rhetela. A va ri endla nyangu ri rheta plan leriya kumbe hi mhaka se a ri va hlatsi toloverile. ngopfu ka mara va ra ha tirhisiwa rona pulanga leriya a ra ha tirhisiwa mara a ri tirhisiwa ka leswiya swo Na- a hi ti-gym ma tirhisa ma vas plan ala ngo ta vas plan a ya tirhisiwa na a hi tirhisiwa na. ma ta yi tirhisiwa kwe ka va na tibokati hayi gym hayi jim a bokati yi kuma ka phepha bokati a nga ta endla nchumu ni Va tibokati lama mo tsala network na vo yini. network ene karolo network a yi nga mbali Neka je. a yi nga mbali n'wana na n'wana karolo a yi durha ngopfu Futhi loko mo mbali bokati mi ku golden star. ya Mi hetile mi ngamula yin'wana kwala. ya Heta titeki letiya Titeki ta jo Golden langa all Star. star ya njenga ku all star. nale java a va ti vitana ku Dr. Martin wa ti tiva mara ma vuya kuma ti Dr. Martin Orange yi le fashionini phe Dr. Martin Dr. Martin yi nga mbali n'wana na n'wana sweswi yi le fashionini yo ya vuya jo vuya i fana ma ti-jean lama ti side pocket va vitana leswi a four pocket Ni vone va ri ni chino hayi chino lama ma ti pocket ka ku na vito rin'wanyana ra koho sweswi va nga ri ku na relay I relay sweswo ni vona na relay yi nga na pocket nyana. ya mara yi na vito nyana rin'wana ra koho sweswi a wu ma six pocket ka minkarhi lowu mi ta ne ya vito ra koho leriya a wu ma six pocket nkarhi ta lowu koho Timhaka ta kona. hi maxava u ri na ti-question maxava khulungu namuntlha kuna blessing a xi ri phuxweni ngopfu hi MGoBoZi Yeah. yi fanele yi vhoteliwa Yes. swi tikomba laha leswa swi ri close to your heart. Yeah. va ve bayesi la xikomota kasi yes Yes. ya Ya ekuhlula. Blessing I n'wana wa mina. a na hala ta vula ku u fana na n'wina munhu loyi a mi nga le ku n'wi phuxeni I xin'wana xa mina xi le ka competition ya ka TV. Ku xifani xa advertiser mpahla ya ka a ni tivi hi xopori a ni tivi hi ka Cummins or Jet mara swi tiva ngopfu hi mhana ku because va nga register va endla swilo everything. So xifani xi voteliwa ku xi wina and then loko xo khoma number 1 va lava number 1 ntsena loko xo khoma number 1 ko xi nga ta kota xa actor ka TV. Xi huma ka TV xi fana na vo hina papa kona hi huma ka Shangani Gang ka TV hi xito hi ti-Canom timhaka ta koho timhaka ta kona yes okay timhaka kahle ngopfu Vona xi na post la yeah u ta dila na swona Jafta kwala. nda dela na swona na choice swa yena It's that way. 20 rand yi na 200 votes. yeah 20 yeah 20 20 rand yeah 20 rand na 200 so loko u vota hi 20 rand yi na 200 votes votes so so mo loko xi yi xaveni vota hi 200 60 rand I 60 rand. loko mo vota hi 60 rand swi ri Na na 600. 600 votes okay yeah swi famba ku hi sweswi ti vota problem ava Ava humesi. ava swi humesi a nga ta fana na gap wa marimba o tlela ri number 1 loko a pfuka kuma ku i number 3 serious i tsari number 1 mana loko a pfuka i number 3 ene nkarhi wolowo tle hi 10 a prepare ku ya ti-awadzini munhu a pfuka loko a pfuka kuma ku number 3 a tlela ri number 1 a tlele ri number 1 a tlele hi ma 11 12 gap mhaka liya yi n'wi khoma kahle besha na sweswi swa ha xi vavi i trauma i i trauma trauma dayidek wa humeleli nga swo tanihi Boze ku wow. a vo xa tivuku i avo xiphaza xa i xiphaza a lexa xiphaza nkarhi wolowo munhu u le ku preparing ka speech ku loko ni ya khoma trophy liya ni ya fika ni ku ni khesi Shangani Gang hikuva mi ni nominatini i le ku prepareni loko u pfuka nampundzu kuma ku number 3 ni nga ti tivanga mi nga titivala u yo tiya gap a xi nga ri kahle ende na loko u ya pfupfula timhaka letiya wena munhu loyi ni a famba hi vo ma 100 and something vote ne Ari problem isa lo ari kule ngopfu catch up. ne la number 2 Gap ari a ri henhla hi like hayi hi swi votanga na n'wi tsundzuka kambe Gabriel xi hala ka n'wina eh
mara ngitwa interview Gabriel. na siku leri loko a ti pfufulamisa loko Gabriel a xi nga ri kahle i tikuma kwihi timhaka leti Timhaka leti. MGoBoZi ka vulavula hi swona ka congratulate president va hina ADP. ADP. se masava ya xungula se mi congratulate mi kwini Hey. masava ya Tawa. xungula Man, congratulating. Ani leti ti vote va nga ti kuma. Yeah. Hi leti va nga canvassela tona. Va nga Va nga tirhela tona. Mi kuma leswi mi n'wana n'wana mi ri Bibele yi ri n'wana n'wana ta kuma leswi mara nga nga tirhela swona. tirhela swona. yi tirheni yi tirhini that's why mina ni ku ri ko va ku vanhu van'wana vo yi teka personal but mina ni nga ri personal ni ringese ku ni yi hlamusela ni ku swi ri next time the next elections lexi mi fanele mi xi endla i ku improve mhaka ya makhampanelo simple ni ta tin'wana ti ku president Benny Mayengani knows how to run campaigns more than me and you ni ku mina hi mbilu ni ku mina a nga ni katsi mina I've been in politics a nga ni katsi No, mara a mi ri right. anga mi A nga mi katsi a va lavuli mara na problem a na problem mara ntsena mi nga katsiwi ma nga ni katsi I've been back at politics so kahle kahle a mi ri right makhanvaselo ma vona a ma fane ma improve nyana because ni voni va khanvaseli na le a va khanvaseli kwina a ve rini hotela liya Chilumani. a Xilumani hotel Yes. I think holo liya for campaign yintsongo Yintsongo. loko la ku va na impact a va fane va ye kolomo ya ko vanhu va le Nkowankowa lava va fika va Nkowankowa stadium Yes. ivi vanhu Vanhu va va ya. ivi ku hurra va ku hurra Vakhegulu ni ta va nyika 6,000. Xiri xi ta va holela 6,000 loko xo va president. Vakhegulu. A hi ya ku fumeni. A hi ya ku fumeni. Swi ri loko ka ya movha mi ri na vatswari vambirhi va vakhegulu. A ku 12,000. A ku nga ri na need ya ku ni tshama joni. Ni Ne, ya kaya ya kaya ni va ta ni tshama. support. 6,000. Ni ya kaya. 6,000. ka manifesto leya one page 6,000 hi mukhegulu. Se swi ri loko ku ri kaya ku na mukhegulu na mukhalabye even na ta tshama na And then joni ni vana tirhela ke? 3,500 Vana ke? ni ya kaya. na vana Vana xivalananga swin'wana swo mafoyini Four. ma-1000 ma kahle 1,000 nyana makahle nyana mi Sa swi ku ku loko tshama ni ngo va ni ri ka- na na swivana two. swinharhu na vakhegulu na vambirhi vakhegulu vambirhi mukhalabye na mukhegulu mali leyiwani a yi ku ya nghena vo ma-20,000 andlwini ni ya tsaka a swa Na hi Joni. mara mali leyi a swi tiveka ku ri yi ta pfunela ku ya hi the way u ya swi predictini mali ya 6,000 na 4,000 mali leyi a yi olovi ku mi yi kuma swi ri loko ku fane ku kumeka mali yo fana na leyi I think swilo swo tala swa ti-tax na yini na yini swi fane swi gonya ivi na tipetrol 70% tax. mi ya xava 100 rand mi ya kuma 2 liter ya petrol just imagine pese a swi ya ku gonyeni swi hi ku lava ku tsakisa hi ku ve oledi yi ta veke hola hi ku tsakisa ku tax ya ta va 70%. tax ya va 70%. 70%. Laha ti ya Kuma ku ha ke vuyeni. tax ya 70%. Laha ti ya ku vuyeni. Ya dya 10. Wait, tiva 70% ya tax. solo ona 50,000 a ku nga tekiwa mali muni 7,000. Ya va teka va vula wena 50,000. 7,000 ya hakeriwa mukhegulu. Just Ayo imagine. tshama. Ayo tshama. ya no ko va ku mhaka ya ti-election ta tika leti No, mhaka ya politika yi easy. Politiki is all about Ni vona na numbers. Gayton sweswi xi lwela minister of Minister police and na Home Affairs. home affairs. mara mi ri ni misa loyi because u ri yena ku ya yena ni Leda mukhalabye. ya timhaka ta vu Na Phundwa. vane. Give me What home the- affairs Yeah. and police. This one what the deal. So, yeah, anga chase. MC, No. wait 20 I don't- give me home affairs and police. Yeah. Na Phundwa. Yeah. So give me point of fact. And police. I will do the right deal with thing. it. I know where to touch and I know what to do. So you guys give me the She opportunity power hungry that and I man. will Go do I it. mean. So ni twa nga ri ku ya ye misa loyi a nga va ka xitulu lexiwani xi ka xi n'wi fanela mani Hi ku ya hi mina a xi n'wi faneli. Hi vulavula hi ku minister of police phela u ya va khome South Africa hinkwayo right. I mean i ti-police station ti nga la South Africa hi ku ve wa swi tiva ku ri tsotsi approach njhani i non victim swi va swi ri a ni tshembi ku ri
a nga yi khoma swi va endlela leyi so yena a nga vula ku ri u na experience ya ku xigevenga xi approacha njhani i munhu mara ni twa ka X ne va vula timhaka ta ku ani ku na ku ti minister of X Twitter ne yeah I Twitter sweswiwani phela yena u fanele a vulavula hi ku ri i yini lexi a fanaka ya xi implement no ta nga vulavuli hi experience ku yena u na experience ya ku ri ye wa swi kota ku khoma xigevenga kumbe wa swi kota ku xigevenga xi va xi hleketi no a hi swigevenga swi kota they don't use the same strategy so ni twa va khomi yena va khomi yena va khomi yena ni twa van'wana va vula timhaka ta ku ka X ne va ku a ku faneleke hi veka vanhu lava nga especially ka education ni chekela camera leyi ne loko ya record already a nga ka education munhu loyi a nga ka health ku va ku ri doctor yo karhi very a swi ta endla ku va ku antswa tikweni so mi twa nga ku va va ri right kumbe va ri wrong na especially in expertise ku va u ri minister ya department yin'wana na yin'wana lowu va ka yona hi sweswo sweswiwani mi nge teki munhu out from nowhere mi ta n'wi nghenisa ka xangani gengo a tirha tikhamereni ku fana na mi lava munhu loyi a tivaku a nga na experience a kotaka ku tirha hi tikhamera mavo I mean ni ya teka munhu sweswi a nge le ka education ivi ni n'wi endla minister of health a swi twali a swi hlangani ene leswi a swi endliwa hi ANC musikhakhale I mean ya na sweswi na sweswi va ha swi endla va munhu la nga le ka education mi ya n'wi endla minister of health a swi hlangani swo xibedhlele na n'wana wa xikolo va fetsa mihlangano i khomi qualification ya njhani ntima enji enjhani ka ri mistress Nga vutisa le mukulukumba luya. Senior citizen. ani ho kombisa Loko wo swi langutisa ku na xixin'wana mina lexi nga maybe ni xi vulavula ro tala la a ve tshama u swi endla kahle xo sungula loko u langutisa hi mhaka ya Lesotho was doing well laha a ri kona va n'wi susa ka education a ri kahle misa luya va n'wi susa sweswi va n'wi tisa hala wa swi twa ku PFF yi tirhisa strategy ya xo i spana a xi kona vo hemba and so on ivi mi langutisa backward and forward ne hi mhaka ya ku compara swikolo loko lembe ri hela results u compara njhani xikolo xa le Gauteng lexi nga fully equipped hi ICT na xikolo xa le ka Josepha xa le Eastern Cape lexi hambi wo vekela hambi wo ya wena sweswi u I want to donate hi Wi-Fi va accessa yini xo sungula xa vumbirhi a va na ntivo wa ku va swi endlisa ku yini swilo leswiya at the end of the day expect ku ri xi va xi ri in comparison with xikolo lexi xi nga na Wi-Fi vana va equipped and all that i swilo sweswo ni ti vutisaka ku ri okay MEC ya education ne a Limpopo yi tsandzeka yini ku endla copy and paste from Gauteng school ya swikopa leswi yi swi tirhisaka or not even MEC Minister Education okay guys lava le ku endleni wena why va endla wena leswi nga endleki ku hava then swilo hinkwaswo swi ringanisiwa swi va straight that means swi vula ku loko hi endla plan yaleyo you are always leaving a room for failure hey so wata xin'wana prime minister ti tirha yini mahlaya lava ti blue light that's ani prime minister hi ku ya hina prime minister president ya province Prime Minister a swa ha ri kona premier a ku ri prime minister va cince va ku premier Prime Minister matiko man'wana matiko ya kun'wana ma monarch se marana hi Prime Minister loyi a actaka na president Prime Minister yeah so twana nati a hi tirhisa hina a hi tirhisa prime minister before premier lo ni prime minister va premier ani president ya province va tirha yini kahle kahle vona vo tshama kahle kahle a ku ri man va controller province ya Limpopo before man rin n'we mi tsundzuka yini mi ni tsundzuka xin'wana very man le jampet Castle not Matata. Castle very man le dagu maku sweswi ace not ace man very man a ni n'wi tivi diko rin'wana mpedi dagu maku di nga va kona I think 15 or 10 years yes Dr. Phophi. Dr. Phophi yes so swilo leswi swi vulavulaka MZ loko ku ri ku province kahle
premier ya fana mega sure ku swilo leswi u swi vulavulaka sweswi in every department Eastern Matabat a ku ri Eastern Matabat yes le Limpopo no tiva vito mara a ni tivi a nga tirhaka a wu tirha ku tsukatsuka laha ka tola ti-cream u tirha ku tsukatsuka ka tola ti-cream It was very worried in Makaya. Money. taka nombelana Okay. It's one of our own. Yes. What is that? Yeah. Fast forward, so for 3 weeks, I'm going to share my camera. What have a mat? You know, where I want to run away. 1 hour or whatever. Who's down this as a says? yi record food yi record You go backwards, man. Phophi in Prime Minister Minister sweswi wa ku vikiwa about a lot of millions back. Yi nga tirhangi, yi nga executanga swilo leswi a yi tirhiseriwe swona. Fana i minkarhi ya xibedhlele xa Malamulele a xi ri na tinkingha tele. Na tsundzuka na nkarhi lowu va kha va timhaka ta ku va timhaka va vanhu va le handle. xin'wana ne ma yi tiva Dr. Phophi ne a yi dumi ngopfu Na yi tiva, yi blind Ni le ka hina ya. yata ka n'wina straight kumbe ku mi yi tiva personal Yeah, swi ni te ta mi byela kahle hi ku nkarhi leswi la- ni lavaka ku la ku swi vula ne swi lamula swi tivaka so Dr. Phophi ne yi tiveka ngopfu ka Facebook yes I think loko hi la ku vulavula hi verina ku campaigna kambe hi advertising yini u marketing wena ka PR loko la vulavula PR Dr. Phophi blind i PR APR no vula yini na xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka a fanele meka sure ku xa rekhodiwa xa postiwa mara ha ri ka issue ya ka Malamulele ya xibedhlele xa ka Malamulele na namuntlha na sweswi xa ha ri na kinga ene a yi yitsongo yikulu Ene u lava xibedhlele. hi vulavula xibedhlele lexi khomaka or tliliniki leyi khomaka ma ti-village timbirhi mbirhi kumbe hi tinharhu vulavula hi Malamulele hospital leyi khomaka na part ya Venda Na part ya Venda, exactly. 500,000 population. population ya over 500,000 hi vulavula hi site ra Venda vo Lambani halaya Minga hala ka vo Dr. ya la ka hina ka Nongani ya le Green Farm so Nongani i nkosi oh hi le Green Farm Nongani it's a family name so hi le Vosini ka i Nongani ya i nduna oh se hi le ka Nonga ka Nongani a ni vito ra na le ka Joseph a ni xivongo se xivongo xa le nduneni se swi meka ka Joseph ile kwihi hi le ka hina ka mina ni vula vito hi le ka Joseph hi le ka Joseph mara i xivongo Xivongo xa le so Vuhosini. a Green Farm hi le Green Farm but a Vuhosini hi le ka Nongani Nongani, so tibodo ta Green Farm ti kona Green Farm na tibodo ta Nongani ti kona ta Nongani yeah okay no swa twala so loko hi vulavula timhaka xibedhlele xa ka Malamulele xa ha ri na nkingha na sweswi Dr. Phophi va vona ka hala vo Venda Va helela le. va helela masayiti ma kwala vo Giyani hala ka Malamulele tshamani va vona A va fiki. va fika Va fika ne. mara A va swi humesa. a swi a xi tani tena ku ri na mara ne Na mara yi va swo tala mara. no I know va fika ya va fika okay no loko ri ku va fika swi kahle Mara mara timhaka leti. mara xibedhlele xa Malamulele xa ha ri na kinga ko va ku a ni se va sukini a va ha ri xibedhlele xa va tala ka xona hi lexa xa Khensani leswaku ku va hi le Giyani a va ku Giyani va ku Venda Giyani Venda na tiambulense leta ti nga tisiwa ni ti tisiwi Giyani Exactly. leti a ni swi ti ku ti nga leta to talo tisiwi Giyani na hi nga pambuleliwi na yin'we serious a hi nyikiwangi na yin'we ako muna yinga ka ta a tirhisa tetiya to yi pfa yi fa kwa ndleleni yi pfa yi jump starting Mara yi ta fika. hi ta fika a yi se fika se hleketani population ya over 500,000 wa vanhu a ni ti ku na tiambulense tingani ka xibedhlele xa ka Malamulele ene loko wena wa ka Joseph u fona phela u fonela ambulance loko munhu u le ku feni u fanele u yima ma 30 minutes A fa thapu. And
Zavamba bageka baja so kuna ambulance yin'we yi koleka ku vanhu vo ringana 300,000 leyi tshama utlinika ka minka loko ka Makuleke ku za ku lunghisiwa bridge leriya ri nga tshama 7 years loko we ambulance layi hambi to bisana hambi to hopana ku bisana ku ri ambulance na traka la so sweswi loko a yi kahle ambulance liya so ambulance liya sweswi kahlele yi le penal beating yi le ku penal beatweni va ha ri busy leswi vula ku hava ambulance vana tlhepfuka yi vula ku ri se hi file i tlhe fafuka a swi vona futhi loko ni twa siren ke mara speaking of hi vakulukumba loko hi valala ti-ambulance ka severe health delivery or health service delivery ya la South Africa, it's bad. Very bad. And I come ambulance. It's bad. Inge phone. Inge phone. So ataleta blind. Enat phela NHI ne loko mina ku nge phone. Staff kari. Yeah. That's why idea ya mina niri singe pfuni wata based yini na ku nyika scenario sweswi swa misa luya anga robiwa a boy xtina a ranwa over movha ne serious ndzi nga hleki u boy xtina then the car run no sungula ena teka dead phone cheka audio ya lena audio leya no asukuri okay I don't see that wata hlekisi ne mara loko no sa swi wena swa hlekisi misa luya ne a vuya koloma a vuya kona a fika gwaziwa a gwaziwa la a boy xtina va tlhela va n'wi bisa movha xtina ka lava hina va n'wi veke hansi a ni xisi tirhisa lebyiya bya inani kuna lebyiya byo basa byi nga ta susa lexi so xipekala nyala misa luya ne u bisiwini hayi ku bisiwi va fike va yima va yisela va ka famba hi movha va kombela leswi va kombelaka swona ne misa luya hava mali va n'wi gwaza laha so va n'wi gwaza laha va n'wi ba xitina a wela hansi va nghena movheni va hinda va n'wi bayisa yena hayi u kona wa n'wi tiva na wena ni mani loyi wa n'wi tiva na wena ka misa loyi wa le kerekeni n'wana wa xikwembu a endleke three napunta ni lavela vuongori laha se problem hi leni that's why ni la kusuka kwalano misa luyani hi suke hi 10 hayi ku hi suke hi 10 hi fonela ambulance hi 10 yi ku 11 ambulance se fika misa luya se u sungula ku rhumela emahleka maka serious leyi va sungula rhumela misa luya and then hi maka shock manje mira ni waya ka shock u sungula ku rhurhumela misa luya a rhurhumela endzhaku ku hayi ni fonela Lloyd ka loko Lloyd kambe ngomu ya ambulance kwalano na ku ha ri hava hina ambulance a va ha ri kona a va ri na wo u ni byele ku a hi ri na wo a ha ri hava hayi u fanele n'wi yisi at the nearest fire station one loko ni ku health emergency services ta le South Africa a ti kahle ni valala ni katsakanya na ma-firefighter hi fika lahani loko hi fika ni fika ni humesa a ni n'wi humesanga ni yime gedeni ni flash because a ni nga lava ku babela misa luya tiko ra n'wi ta security loko me pfuniwa njhani ni ku no ku na misa n'wi a hi lava ku at least mi n'wi pecha ku at least a yimele ambulance a pechiwa la nga boha koho xitini u nga hleki u vula ku hleka se a hi lava ku a pechiwa la nga boha koho xitina ku nga ti yima ku inana ku huma na laha a nga ti gwaziwa kona va sala va ku twana ve rini hava tibandage ni byeli ku loko ku hava tibandage ka ha ri le firefighter u firefighter njhani u nga ri na tibandage loko fika ka scene
operate njani. mara kutani wa tiva u nga swi fight lama ne mara tele ta ku exibedhlele ma nga na ma-right injection ma nga na medication Nakuda ansefika kwalani that's ansefika yini before ifika kwa yima yini oh yini uya tshama kaya mu uyandla yini mantwisise n'wana madala uyandla yini ntirhweni ku nga ri na bandage bandage se loko humeleliwa nghozi u fanele u swi ndlisa ku yini xikolo xi nga na tichoko eh we a wu nge yi ntirhweni u nga yo ya hlaya xipele so we i endla yini phe ntirho wa wena number one phe ntirho wa mudyondzisi fanele u swi twisisa ntirho wa mudyondzisi ne i ku dyondzisa whether i ku hlaya buku ni ku ni landzeleleli leswi ni hlayaka swona or i ku tsala hi choko wa ni twisisa luya he nati loko ku ri na ndilu wa swithu first of all u fanele u kumeka u ri na kit first aid na movha wa wona first aid u fanele u va na first aid wa ni twisisa nyana first aid yo boha ku fanele kumeka u ri na yona wa ni twisisa nyana ku loko u fika ka scene ku ta ku na vanhu lava nga vaviseka u fanele u va phecha nyana u kota ku u za ku fika ambulance lava va kotaku timhaka ta va delaku hi medication na yini hinkwaswo loko ni fika ku hava sweswo u ya lava yini ntirhweni ku ntirho wa wehe wolowo a hi ku timela ndilu ntsena swi fana movha wa wehe lowu u timela ku ho ndilu u tlhe u kumeka u nga ri na mati wa ni twisisa nyana a swi twali sweswo u ya kwini u ya kwini u endla yini mara ayisi lava va hlupha hi government that's why ni ku NHI leyi mbalala ku yona yi nge fiki a ndza ni heta hi suka kwalano ambulance pha se fika se hi na vo ma 1 hour 30 minutes ene ni le ku foneni ni ri u fiya tlhapuka so ni le phela ni le ku foneni ni le ku foneni na phone one loko ni fonela emergency services ni ri ndoda twana munhu loyi ni nga na yena sweswi ne like a nga le ka condition ya sharp and u swi tiva ku head injury it's something very important fanele swi chekiwa hi ku hatlisa wa ni twisisa nyana loko ni fona ni ku ni lava ku ni byela ku ETA ya ambulance yi le kwini ku yimisa la nga la ku twisisa no a ni nge swi koti ku va fona yini ku hi ndoda yi manyana wa ni twisisa ku ni rini misa loyi nhloko ya yena yi boyini leswi la ku u fana chekiwa hi ku hatlisa wa ni twisisa nyana and wa shake dama la nga kona ene no swi ta ku shake mhaka ku se u ya ka khoma ro shake mhaka i ku luzeka ngati wa ni twisisa nyana ni ku a ku okay khoma nyana a teka phone a fonela leswi loko wa swi tiva ku munhu a vulavula na hi wihi a wo fanele a teka phone a fona a va vutisa ku mi fika kwini va ni byela ku ni fika kwini so that ni kota loko a heta ku ndzoko no va ri va 22 minutes away ni ku no wa swi vona mi ni ta tshama laha 22 minutes which is equals to 22 minutes yo ni suka ni driver la ni ya xibedhlele straight and no va sure ku 22 minutes leyi va lala ku yo straight na ku nga va the next hour va kuma puncher ya xbiwi so one person timhaka ta NHI nati a mhaka yo ha swi twisisa ku i timhaka to munhu u fanele a nga treatiwa in any hospital swi nge te yini sweswo vanhu va vulavulaka swona ni xo ngopfu hi ku humelela yini swi beyond mhaka leyi beyond sweswo va vulavula timhaka ta ambulance how quick is the response ka timhaka ta ambulance hi na ti-ambulance tingani hi na mabandage na va nge mutshunguli vanhu va ta hemfo munhu la hakelaka loko fika mina sweswi ni hakelaka na wena u nga hakeriku swo boha va tenda munhu la hakelaka before wena mara swa ku hlweleni swa ku hlweleni sweswo ka switengo swi leswi nga wrong okay I would say swi sungulile sweswo hey swa NHI no a ni sweswi question leyi ni mi vutisaka yona ya idea ya ku mi vona nga ni right na idea leyi nga teka even 3 years idea i right ne i right twana na ta twana idea i right mara really idea i right mara idea i right but in reality a swi feasible sweswo based on the fact that
i vanhu vangani nathi leswaswivula kujafana hina hi nga byeriwa hi swona ku hi ta hi ya vhotela vona ne hi to za hi fana switukulundhuwe swa hina Sungaiza vasuku sweswo. because nathi nathi Mara future yale ya rini. nathi twana phela NHI nathi twana Ya kuswona swiswona. Ivota njani ngaswona. swifanele swa 6000 hi vhota njhani ngeza hi bayitwisa njhani hi vhota njhani ngeza vo 6000 ungeza hi vo 6000 se nathi Zimanyane ayevula n'wana vadala mhaka leyi ko va ti-promises emzini phela sweswo swi vula ku hi fanele ku affectiwa na ti-tax na yini hinkwaswo a yo sungula mara South Africa a heza a swi olovi hi ta komba na hi load shedding sweswi va dlaya mzi mi ta ku swilo leswi swi possible ka matiko lama nga established sweswi va fike va hemberiwa ku dlayani ti-power plants leti nga kona vokusile leyi nga laha Pretoria West leyi nga le Soweto sweswi mi nga ndlaku mi endla bungee jumping busy na ti-bungee jumping mara a ku phela leya ku power plant leyi a yi powera Soweto hinkwayo yi dlayiwini va hembeliwa ku no the rest of the countries are doing this thing. It's not feasible in South Africa, that thing. So we like a load shedding, what dlaya those things. And it's just what doesn't like. Pela twan, it's very effect, unfortunately. You know, after Ragun when I Ampumalanga. Info, Wawana power plant Lingle Pumalanga, Lingala Outbank. Wavo Lingle Woodbank. After we power the entire whole thing, 9 was. And before that, Pretoria Pela I power plant in Pretoria West. Look, Pela logo I die power plant le after we overpower it. You overpower Lingle Woodbank. Which is what let's it's practical. Oh, load shedding for in late Magatama power plant economically for South Africa is a feat of NHI. Why? Me look take a mali. Oh, you manano. To another level. You manano. So and then we'll call the proper concession tele madala no okay session I don't know why you 16 ni try ka vulavula ku kuna misa n'wanyana na mhaka wa yena va rhandzana leswa so be vulavula hi tikantara pero como me la hice mhaka ta ko hi ti twa kahle ani Marimba ile mahungwini ya n'wina Very bad, is it NHI? ani swi dumi ku Very gay. kada xitori lexiwani xi entenyana kuna ex wife ya misa wo karhi Summarize wa kahle. ya misa wo karhi ingaku a yi vona ingaku a va ha postani misa ex husband ya yena na new girlfriend new wife cause va chatile so a yi twa ingaku va hambanile kumbe rirhandzu a ri ha ri ku nyoxeni kasi rirhandzu ri le ku nyoxeni lowu n'wansati u yo tibyela ku ri hi mhaka seni lo pfapfa mafurheni na nono a ka ha ri na nini loko mo langutisa mina ni swi tiku ni gene ri n'wi phosa hi ku ni kahle matani lo khideni mafurheni no swima mafurheni lo pfapfa so a swi na nidi ni twa swi nga ha ri na nidi na loko ni n'wi posta hi ku no reviva rirhandzu va kereke mavo mara a swa ha ri na nidi so ex wife ya misa loyi a yi conclude ku misa loyi a hambani na nsati wa yena kumbe rirhandzu a ri ha ri ku nyoxeni kasi rirhandzu ri le ku nyoxeni so ivi mina mahungu ma hatli ma fika ka mina lama ma ku ni nga ku na ku tsekatseka ko karhi so mina ni yi teka ni yisa ka TikTok loko ni yi teka ni yisa ka TikTok later hi la se hi nga twa ku hayi vanhu valava va tshame mafurheni va lo pfapfa kahle
Queen Elizabeth na Eko after seso ku ve na video leva nga posta va ri yeah so vanhu lava va ha ri kahle lavaya va ha ri marhandzwini ko va hina vanhu hi nga jahelela ku rhandza ku vulavula publisha swilo swa wrong Molo hatla mafika. mati ma fika ka mina ni tshami mahungu mina ni tshami mahungu manhlohlonya mahungu mara ngo wa ma vanhu vo mutisela mahungu Mo tshama. vo swi ta ku matata mafamba va swi ta ku matatla mafamba Mara amsikuti umtshama na wona la. Mamhlohlo. ni nge tshami na mahungu na sweswi loko mo ni byela Eh, makwihi man'wana? maxava u endli yini Ya, swi swa- a nga duma maxavanyo a oxa nyama to a dya tsona vo makwerhu hayi vakwerhu a dya tsona vana Tsona bana. maxava swirhongo Ai kahle mhaka leyi. Ya la mashava la complex swidumini. Swidumini. mhaka leyi. Ku maxava- swi fikelela kuye. i dye nyama a tsona Tsona bana. u dyela lebyi nga na maxava Hey. no hey nga valala to tala ama ku so yeah swi tshamise sweswo hi yo hatla hi tsutsumisa mahungu marhongo kasi vanhu va ha ri marhandzwini kasi loko manuna wo ri katara a ni vonangi pheliwani twandlala ka ha vula a ni ku bohe vonangi katara titondolo hayi ka ha ri kaya kwalani maswitwa ku va ha ri mafurheni yeah a ni vonangi video leyi yi kona mi nga belanya yona na deta le 17 ku humelela ke tele 17 Eh, tumbele. okay hayi ta ku ya ka yo ta vuya ka yona Kuna mhaka leyiwani a hi ri ka yona. I Sunday. Ya Father's Day. ya Father's Day Yeah. va mi xaveli masokisi Kasi why ka Father's Day ku ri na vo bati loko u fanele ku ta vavanuna ku ri why swi nga fana na vavasati? va ku tsona yini No man swi na story nyana Father's Day. Kuma ku a kombeli mathele ma movha va ku tsonini avatsona nchumu swi na ku why u faneleke ka Father's Day ku va na tibati ku na tibati hele ko Father's Day ka lava va nga responsible na yini why fanele swi eish mara ka vamanana ne va mi xavele yin'we ei mana ku hemba mang chum Father's Day nga ra Sunday a yi ya sunday the 16 why swi so man no mdoka thayina xiburukwana mi famba nga byela ku Happy happy Father's Father's Day. Day ya ha ri swin'we kwala mbedweni ni vone n'wana va khome tupiki n'wana la ka DJ Jepa ne live ka TikTok ku lwa timhaka ta ku kahle kahle ku va ku happy Father's Day ku vuliwa yini ku vuliwa stepfather kumbe ku vuliwa loyi a nga na n'wana Ku vuliwa papa loyi a nga responsible. ni twi va kha va khome tupiki nyana n'wana ku vula papa loyi a hlayisaka n'wana happy Father's Day ne papa loyi a nga responsible either i stepfather as long as stepfather u or yini, hlayiseka xikulu i ku hlayisa n'wana se loko u nga hlayisi n'wana u nge vuliwi ku ri happy Father's Day u nga vuliwa but you don't qualify u nga father's day ya yini wena u nga vuliwa mara you don't qualify oh Eh, okay a wu vuriwi no vuliwa No vuliwa, father's day ya va yini sapotaka ka lava ku na support van'wana va ku loko i nga ri na n'wana i nge vuli ku happy Father's Day phela loko that's why loko hambi wo va na n'wana mara loko n'wi hlayisi swi fana na loko u nga ri na n'wana Seriously. fana na mina nga ri ku na n'wana nge vuli ku happy father's day ka nati khome ku mara wena hi nga vula ku happy father's day father figure we ya ni tiva khome tupika leyi la ka Jepa live ka TikTok a ku tipin'wana kahle ngopfu van'wana va kha vula ku ri no hi nge vuli ku loko a ri nga na n'wana kumbe a nga ri na n'wana so mara ku tupika leyi ku ri why ka va tatani ku ri na but every time loko va na Father's Day mara ku na vamanana lava Okay. va ku a va hlayisi vana va vona mara ku va ku We- happy Mother's Day a swi vuli ku but we have that ideology ya ku ri papa yeah hi yena a faneke a hlayisa n'wana okay honestly like na mi sweswiwani na ha ri na yaleyo misati wa mina a nga xaveli n'wana mpahla Yeah. na ala a hi pride Hambi na loko ku ri ku masokisi. u hleketa nga ku i pride you know deliverance Yeah. mina nsati wa mina yeah mi wa misati a nga xavi mugayo yeah wa misati loko a ya tirhweni a nga fambi hi mali ya yena a ni swi tivi ku ya yi tirha yini a ni yi ngheni yaleyo loko a ya tirhweni a nga fambi abaholi lava tirha kona abaholi lava tirha kona a va holi lava tshama tirhaka vo ya mintirhweni vo volunteer vo volunteer yes abaholi
Yeah. mi nga Yeah, swi xin'wana na xin'wana lexi faneleke xi fambelana na n'wana yeah. hi mina ni nga responsible that's why na loko a ku masiku man'wana ma ta tsanyuka loko maxava ku maxava ku hi mali maxava hi mali ivi a vha va thulile a vha va thulile no ya twala makale a veleni ka leya a no vula ku ri vo papa hi hina hi languseriwaka ku ri hi fanele hi hlayisa vana maxavo wa ku xaveleni hi Father's Day okushoveleni ma Hey, swin'wana swimbali hinkwayo ni nga swi vuli. ya swa vonaka mara swa ku a swi veki a swi vona ku na mitlhantlho u tshama u relaxa that's why nga ku vula no nyeketa va nyeketa no nyeketa loko nyeketeni A ni ri matilweni. yeah mara to fathers out there yeah guys bana responsible ne Yes. ava responsible enati tsika ku siya vana swi na nkoka nga si vana na mabigiri ma important ku famba na loko moxa nyama nyika na vana maxavo na mabikiri famba na wona na loko moxa nyama maxava mi nga nyika vana maxava va nyiki vana no mara ya swi na nkoka ku suma ka yona ku vo tala vo papa leyi a hi yeni mahlweni hi hlayisa Mhaka ya rhangaphandle yo khomana statue a ku humeleli swa khale ne. ya ku khoma na mani Na statue. ya sungula ya sungula mhaka va ri ku ri mameni vele ra xiteju maraka tsoko swisemendani swi ze swi huma veri ku xitejini endleka yini mi nga yi hlamusela mhaka leyi yi tshamisukuni a hi swi tivi na ku xiteji lexi a xi thumbiwe kwini swi endlisi ku yini hina hi yo vona munhu a ri busy ya And va tikomba va komile. ku ri ku oma hayi leriya ku ri wa ri vona ku ri na experience na mamelo leriya a vo swi sukela leswi vele ra xiteji ma ta hi pfuka va nga xi khoma leswiwa swa ku va xi khoma va xi vuyisa kusuhi sondela ngeno swisemendani ke ku phelaphela loko va ta va va tshiki swisemendani va ri tsotsi ngopfu Injhani mara papa liya. hayi swo yini a ni swi twisisi ku i content kumbe yini mara ro ri tswotswiwile a ni tina ku a ri kumeka a ri xi kumeka ku xiteji lexi xa n'wansati na vona vo endla xiteji xa n'wansati xi kombisa mavele xi nga mbala mimirini hayi ve va yi kume opportunity swa sweswi kumbe swa khale ya hi tikomba yi ri ya khale Swi na ku khale hi nyana. tikomba ingaku ya A khale hi se swi tiva ku yi ta lava ti-votes. hayi nge se swi ta ku yi ta laha tivhoti murangapana ne a ya dya tivhoti ta vo artist hala a ya dlayiwa hi ti-awards ta ka munghana lonene Heish. yi tikumi to hi zika va a hi si tshama kuma wa de ka munghana ni ma tshame yi tikuma hi tikumi ngopfu I tikuma komile. hayi murangapana hi tikumi ko va sweswi yi nga ha ri ku tikumeni se yi vulavula ku ti na vudyela na dyela vudyela nyana Ya swi tiva ku na xiphaza. ya swi tiva Ya swi tiva ya yona. swi tiva xibaza xa kona ntiyiso kumbe yi tshame yi yenga munhu hambi u hleketi loko yi ze yi ngiyavula Vula loko va lava ku vutisa mina va ta nandza baveni ra mina. va ta mi kuma kwihi Vutisa question ku hi mina. mi mbale swa Father's Day n'wana bava mi lava ku ya mi ya hala mi ya dilana swin'wana hala wa 17 mi ri ku endla ka 17 no namuntlha 17 ku na murangaphandla hi va hi ri na vona ko ku unfortunately xiteju xi ta va xi nga ri kona ku xi mama Wa nga ku nghena na xona. xi nge momiwi namuntlha no hleketa nga kumbe loko no kuma popi liya va advertiser ku yona tixopeni ni famba na yona ni fika ni ku marangaphandla yaloyi mamani vanhu va ku mama so yi ta va yi ri 17 namuntlha ya se ka buxa sweswi uniform ni fambisa sweswi ni fambisa sweswi xirami ke ku kufumela ku penga 17 Ne. ku na tihita hinkwato Ku helelile. hita corner to corner ile gaza ya le gaza laha ku gaza va vula 17 hi maka kahle ngopfu mo hi michucha mi ya hlangana marangaphandla marangaphandla. yi ta va nyika na stage xa kahle Zoko. Episode leyi tisaka vona hi IssyBee Enterprise atiza hlangana na kambe hi sweswo tsoko Ya ta ya tokotela.